Kreć. Ajmo ih malo podržati danas! Tu je Samir, tu je Kaurit. Tabor Zisa Velikoga. Samir vas dočekuje 24. jula, subota, iznad grada Bihaća i planine Pješanice. Dvadeset petoga idemo kod Maksimovića u Mlječanicu na tradicionalnu štraparijadu u Međuvođe. Samo na guni. Pogođena klada za laku kategoriju, pogođen trupac. Tako je, Gorane, ne daj, preda se na gonitu. Jes, kume. Sada čite.